Mama wakwaba wofre me adwoa searching mestel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo ababa we ya okase o de ensem bebre atudwa efa omanpani dada John Dramani Mahama ena ne 24 hour economy o de eba na ebusuafo ababa we e kire se ebe ya ka Ghana for 2024 abato na ekwakoto no yenhwe yembi eni han ni yenhwe kwam years na ekwakoto abado because enema his excellency na don akwakufu ado beye no enye ni bi na both omanpani dada when maybe quarter meals and his excellency omanpani dada John Dramani Mahama kraye no ebi nsi his excellency the free SHS aba alawa nurses for or the buy teachers for or the buy and baba wa nsem ode atudwa afa eya omanpani dada John Dramani Mahama the second coming Ghana for edije no so no enya sem keto akora baba wa na kenya asasem yentie nsem baba we ede atudwa Yenina ya Papa John Mahama say Andra oba kentampo of na the messages now no de nam ni kasa yimu no say then time na enkrako school amuchia school fees no na emuye mre esin enda eye free education me ametiwe me de me ho beye example na me ye John Mama last bad na me try me science paper na me de school fees na me dey just 300 cedis then time omu Jimmy paper for good 30 minutes eno cramp me mama send this scam e mama tuyaye before I send me nya me paper atro me wasi eno no so dey nka say ya ji paper entino u colleagues na o matro akwa eni mu eja no mbe ma time ama dey atro dey bi ya mame time ama man fan cho me no mu nyina wie pe because no nan ho masem o man so mame se mendeka next when ne minimi yankitu amu bebria na class omuni made pa me time na me ni girl bi na class JHS girl ni nimade benefits inti wentimi anko school ti what na asema ye ko SHS ejano na free education ba ye no san ko tro BEC foforo assign the koyene madam funu we SHS because of free education nipa bi say she can never be ungrateful achire omuni nyansa omo short memory the papa mama na aka is Ghana your short memory mama science say on the time electricity auto 200 cedis abebre guso but and then no auto light 200 cedis within 3 days na san. But 3 days crying it is far better than yours. So me koto light 200 cedis na mitimi di ye juma me ye coast on ya de na mitimi di ye juma sa jina light ni jina su endum 3 days na sa is far better than yours na me kwakoto 200 cedis e be di mindta me na mu nyina bese because me business na me ye no kana mabo a me di yes business no is more than that 200 cedis light na makwakoto intino mama go and come back again. I think say only policy be a new policy be our deba. You can say also teacher training uba license says hey yes sir. Nurses neswa mama baya mukojino say over 2 years munya alawa. Na mo pa mama cho mama we are sorry mu are very ungrateful. Mumu binom senkenye sika panka mu enye se alawa panka mu ko nursing training minimum for bebra bi so mu se adinti schools bebra ko nursing ya wasi en sa alawa be support me ma metua me fees enti within some months alawa buy otimi ko gina okasi 2 years mi ko school ni bi alawa mi nyaye me check him alawa no menya 6,000 still na kura wontua nwie no menya 6,000 no at least it me tua me fees maybe first year ni second year crack a create me tua e enti nipa bi te se me nye ungrateful ena akufo the policies so bie ni Ghana obetimi akaso onya so fa so da
because free education one kokra one na biba akobi anase wo sister biba akobi nursing training allowance so wunua bia na teacher training allowance wunua bi wo school a wajibida so wo like Paul adene entiasio so wo wanya na so wunua nya eno ne nche se chinchina wanya ni nti wunya aso mfasuo wo busu eni enya nti wanya so mfasuo wo busu eni enya nti wanya so mfasuo because me free education manya so mfasuo bebre me kai minya admission na me be ko school then time be change presec be ko school me call for 4,600 for admission pay every 3 months bia it school fees 600 cedis every 3 months bia 600 cedis na to enkoba buso ya yesika etua no etua feeding fee so still na no mu ye adwane basa ma yeso yentimi complain wo ne kwan enye enu nti a wo ba school da chi nti a wo baaye enye adwane ni nti a wo da chi nti a wo baaye nti no nko kasise ya na sese na sennem obi atimi agemu ehwe nkura pa kufa Dubai wo mako school then time so we no be wa class otimi wo se wadanfuni ni madie but because of school fees intino mo wa kwa like we ko SHS no on ka ho bi otse ho na chese ni school na ya basa o we JHS no we jai because only help you are telling me say still na policy we nye into the empire be na pay first fraud Ghana ha hello mobile money kwen so enne e wo ho kra ni ho saa ade na Ghana for ye ungrateful saa Ghana ni binum benya a chewa kuska Ghana must go madia be seen any man san wo hu say wo ye bibi Ghana for ye pejuma de ye pan say ya botai and now connecting training na amanfo bebere teacher training bebere so enne wo promo musua medicine carpenter unya bi abroche honom no enye obia na ye abanyejuma biase no entime nyesa ye ne sa enye yie entini sa no juma for kakra we for kakra boa na se mo ina mo twum hu kogu honom a na later on mo nya juma ne ade so na mo kasa mo se government testimony ade akufo adba ma nkofo na egu na sese egu ina oposti o munyinala oposti o munyina nti afa na adu ne so na nkofo so ti mesere mo nya abotre no my Ghana and say you Ghana is the best and say ye se Ghana be ye agina me ni wumi enu so ye nkomodidie ene ye dada dwumadie ne be ma Ghana ye yi se Ghana be ye ya agina me ne wo so engina ban bia so agina me ne wo so cause me ko fa ne ma wo ba bia 23 cedis o moto so 25 cedis enye